Hainai belakano lazima singsa mangpli kasoi faijau kha mangpli gngkha Korbuk subdivision by khobjak Sillasari PS ni Gora Kappa Ponche by khobjak Boga Chatal Titi ADC Bilai Puranbari Tabuni jorabo sakengnani jorawo tiprasa kami amchini lukurok no chini sajagma sajagrok no wabai balai tuyi sak hamnawo telangno matongkho Sarkari kut kasari rok bai laisai maya kami amchini borok sal ajiwi salon matrawo bahai khlai block SDM office thanglai nai Hapang phayo thango salaina bagai simin paileya ja budget chopai mani bo guri wi chalayo Tripuri Khorani Chimin Koinai Sillasari Block no Khoboi Korbuk Subdivision ni Magistrate MLA pe MDC rong no Sabuni Jarado Optai Mangpli Lukurok Nugui Yasagi Manya Abri Bagai Dati no Bagachatal ADC Village ni Lukurok ni Bagai Jai Lamas Namai Danani Bagai Koi Horo Tripuri Khorani Chimin Bokosdol ADC Village ni Para halai Puranbari Thandaram para Nidi Lamkrai para bai 5 kilometer tongo sini himthai advertising gari kanai doctor bo kasal gari kai bo prai 17 kilometer ma thang nidi lama hane krai ekdom musum misi khimnai lama jemen to kasabane balema he proti bosora jugjo ha sinima lamkrai siyang tia no nauni tama rugilai Dilbari. Lama keringnya bayar kai balbai mati biasa. Besok salah noni gari kan ayo. Hei mela salah mulai. 7 kilometer na 5 kilometer. Seberapa mana seberapa. Jadi, emang kondisi lam saya, hatang birat kusum rumah kalaya. Ane birat serius अवस्था dari naik nuwo. Dilbari rok, je kuno rugi. Himia thamela balai mato naidi sini saron nuno khlayo sintia lam rok phaina bagai je lam rang habjane khana mani mo dakti ramna bai sanno goinai ang